Putus Utama warga Banjar Dinas Pengambengan Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dugas Jumat 3 September sanje. Saget tepukina subenga lain di Gunung Beratan, Banjar Dinas Panas, Desa Pemutaran, Kecamatan Geroga. Korban prediksina ulung mesrod dugas mancing dhuwur jukungi. Mayat pensiunan guru entu pertama tepukina teken warga Madan Kadek Indrayanto. Pas tepukina, korban nganggo baju lengan dawe, warna abu-abu ajak celana panjang warna krem. Kapolsek Geroga AKP Iketut Suake Purnawangsa nyelasang, korban ngalahin ulian sing ngidang mangkian. Awalnya, korban Putus Utama mancing ngajak timpalne aja kepat-pat. Disubane neka di lokasi, korban mancing sisi kauh Gunung Beratan. Yang timpalne aja kepat-pat, mancing didangin Gunung Beratan. Pas jam 4 sanje, timpalne aja kepat-pat lakar suud mancing. Aja kepat-pat lantas ngalih lokasi tongos korbannya mancing. Jag maka siap timpal-timpalne nepukin anak sube rame ningalin mayatnya korban. Sagetan korban sube ngalain. Kejadiannya ane jani anu keselidikin teken Polsek Geroga. Tim Bali Express ngelaporang.